Yeah. As we see, sinifika amasingita mall le ya khona ya hina le ni ende khale nyana timhaka to ba moya ri ku ni sungula so to delay. Yeah, so of course namuntlha ta hi kha look Gagash kahle kahle byi kombisa ku decided I munhu wa is business minded, like a dina mhaka ni ngopfu na personal lives mani kumayana. Yeah, ho vheta hi tsutsuma ka the recent matter for leswi mi fike mi swi tiva i Gagash hambi sweswi a zondiwaka na swi twisisa ku zondiwa ngode man, and the main reason yo va a zondiwa it's because even yena a little bit of beef na Benny the president, and wani ma swa ku Benny the president I munhu loyi a nga na tifense to talo se swi endle ku mi kuma ku misolo a hetelela a khandliwa ku hindza mpimo hi timhaka ta sweswo. So yeah, misolo Gagash fika a inana a xa mathikithi ya Giyani Refill Up Stadium mambirhi imagine 2 i xave 2 wa mathikithi yo ya le a xavela van'wana lava nga ta va le i tlhela tsala ku it's because yena i ta nga ri kona le mara i supporting the event. Imagine guys, munhu loyi mi nga ku n'wi zondeni like ti-fan ta Benny Mayengani and kaneti yes munhu loyi a nga na status un'wana na un'wana i hanya leswi a hanyaka swona, un'wana na un'wana i hanya leswi a hanyaka swona a hi sweswo hi ngo n'wi zondeli personal life ya yena mara ka hala ka mhaka leyi ya beef mi fike mi va mi hungutanyana loko misolo i supportini at least he bought the tickets a nyika van'wana like a nga na mhaka ngopfu na ti-personal lives ngopfu hi nga tlhetlhela ka ya Sgodas liya event timhaka ta ti-event ya Sgodas loko mo fi hleketa kahle laha mi nga mi swi tsundzuka ku Gagash a byi fike byi kombisa ku if Sgodas a lova open na dyona earlier on i nge dyi make sure ku Benny the president a yi bukiwile hi mhaka yona hi yona a yi ta na the-terms and conditions. So Gagash swi na mhaka na the-terms and conditions if a nga ri swona a hi nga ta yi vona le. So I was actually impressed ku munhu loyi a nga na mbilu ya kahle swinene. So I think ta baya na pause hi kota ku xava nyana and then ta tlhela continue. Yeah, ni sukela la ka KFC sweswiwa hikuva ni be pause of course a na ha xava swin'wana. Yeah, so hi sweswo a ni timhaka kahle. I think swi kahle ku swilo leswi vanhu va dyondza ku va fika va separate their personal lives with business. Mna humese post na Benny Mayengani president mona I understand maybe Benny the president yi nga swi lavi and mina dyisa ti-reason ta koko ni nge tiveki la because I mean like as a content creator a hi nkarhi hinkwawo laha ni fike ni va ni ri open mani kumanyana. Yeah, so na swi twisisa ku why Benny the president yi nga swi lavi ku buka na Mr Post, but at the same time I think a swi ta va swi ri kahle maybe yi pfa yi va open na yona in this case. That's how I see it. I think if maybe 5 are open nyana and some more like va run the business ku ndliwa mali and mina ni tlhela ni twisisa ku loko if vo va vambirhi Benny the president na Mr Post ku ndliwa event va ri 2 a ku nga ndliwa mali yin'we yo tala ngopfu. Like I have to be honest with you, like ku nga ndliwa mali hayi swo huwa like vanhu va nga ya and va nga huma in numbers like hayi swo huwa. That's how I see it. So maybe at times swi kahle na vona va pfa va open va sungula mhaka yo kwatakwata mali kumanyana. So hi sweswo so yeah ha khensa Gagash yani na swi tiva ku wa zondiwa mfu but mina I have to give you some credit ku at least wena wa swi kota ku run business. So i xaveni mathikithi yo ya a Giyani Refill Up and hala tlhelo i kombisa ku if a ko va wena u run dang leyi i nge vanhu lava like Benny the president i nga yi bukanga. So ni nga vula tani ku khensa for what you did there. So loko I'm a subscriber and I'm going to subscribe I hate it hikuva la ndzeni aka na lighting and then video leyi nga ta fika yi hetela save a bed. Yeah.